Prilikom uređenja interijera, jedna od najbitnijih stvari jest odabir dobrog namještaja koji će svakom interijeru dati specifičnu osobnost. Upravo s tim na umu, veterinarski tehničar Damir Kranjac odlučio se u slobodno vrijeme baviti hobijem o kojem je oduvijek maštao, restauracijom i oslikavanjem odbačenog namještaja. Krenulo je tako da jednostavno nismo imali novaca, između ostalog, za nešto što bi nama bilo interesantno, pa ajmo to napraviti sami. Znači, muzika koju želim slušati, radim sam. I u biti toga nečeg drugačijeg nema baš puno, a ako ima onda je užasno skupo. Onda to ljudi cijene jako, za jako velike novce. Da, ja nisam nikad imao toliko novaca da si tako nešto priuštim, onda sam si to napravio sam. Znači praktički od stvari koje bi ljudi odbacili, ovaj tu ormar što se vidi, on je baš original ormar iz Švedske. I mi smo ga jednostavno iz tog jednog smeđeg starog ormara pretvorili u knjižnicu. Nakon restauracije slijedi oslikavanje, i to prema željama budućih vlasnika. Još jedna posebnost ovog restauriranog namještaja jesu i ugrađena svjetla koja u prostoriji stvaraju ugodan ambijent. Nije znači specifično samo da služe kao nekakva odlagališta, nego stvaraju atmosferu u prostoriji. A to se dobiva kad na to dodamo svjetlo. Obično stavljamo nekakve LED lampe i to. Mogu biti s daljinskim, to je dosta fora ljudima. I onda na večer dobijete jednu zanimljivu atmosferu u prostoriji. I osim toga on nosi svoju priču, ovaj lijevi ima taj jedan stilizirani znak na sebi koji opet tom vlasniku nešto znači, sad da ne objašnjavam detalje, onda svaki simbol nešto znači tom vlasniku. Znači on je direktna komunikacija sa vlasnikom, budućim vlasnikom. Znači obično se ne referira na široke mase nego na pojedinca ili na nekakvu grupu, obitelj i tako. Stolovi, stolice, ormari ili kredenci samo su neki od obnovljenih predmeta koji su prošli kroz Damirove ruke. Za jedan komad namještaja potrebno je uložiti i do nekoliko mjeseci rada koji zahtjeva i mnogo odricanja. Najgori dio i kad procjenjujemo hoću nešto raditi ili neću, gledam koliko ima masti na njemu. I onda kad nema, onda krećemo u bitku protiv tih prljavština i u to prvo nekakvu pripremu brušenja, pripremu tih površina. I onda ovisno o tome kako čovjek, u stvari onaj ko će biti vlasnik, ovisno o njegovoj energiji, tak slažemo taj projekt. Tako da se poklapa, da mu to bude ok, da se to slaže sa njegovom tom nekakvom pričom. Damirova ljubav prema restauraciji odbačenog namještaja rezultirala je opremanjem čitavog interijera njegove kuće upravo takvim namještajem, a bitna mu je, naglašava, i reakcija ljudi. Radi se raznim tehnikama koje se ne mogu definirati sad ovako kratko, ali u svakom slučaju rezultati su takvi da se ljudima dosta to sviđa i iznenađeni su kad tako nešto vide i najviše se iznenade vlasnici onog prijašnjeg, prije i poslije. Oni se najviše iznenade, onda to hoće natrag. Onda je najčešće prekasno već i se zauvijek izgubljeno. Restauracijski dizajn, kaže Damir, nije disciplina za one bez strpljenja, no sav se trud tvrdi, na kraju ipak isplati, jer je starom odbačenom i pohobanom namještaju udahnut novi i šareniji život.